nsɛm a ho hia ne nsɛm a mfata ana awokeka sɛ Dr. Isaac Owusu Bemparh de betum shame obua ameka cho obua yede papa betum men wonum tangu so me upushi me amadego aswe sesi ameka say enipa bi bire o social media enipa bi bire o ne fie obegina monte ano wo sere ha for we there yam want to tell na yam ko yanim ya yam want to tell say efi na ana say nenkwa na wo hwe duty ya message subscribe ma mefa adoma no to Oman sa no me de video fufu to ma won saka enne video sabe to dwa no ampese tweet ne neye ya ma me Agradaa ene KGC na pese me do nsem mu kakra enye se me kopa asema ba what ase omumienu no we isuo so ogbo we din ena we su srese obo we din na nsem ni na kofa bae no efri Agradaa ya ma me Agradaa prophetess mama part ye do de betu dwa no se ana so de bet ma Ghana fo no se aye prophet Owusu Bemparh prophet Owusu Bemparh enkofo bi edinachi aye ne campo e de nsem bi ba out ana so mo blog ne nsem bi kan nsem fa ne ho a san nsem na nkofo ne kan ni na san nsem na de ma e de Owusu Bemparh be ko jail nsem a wokan no proof ni bibia videos ni bibia wa ha eno na eye KGC eye Agradaa won ne nam KGC ni twetwom twa won ne koba enso di videos bi abodje no so ntumi mbodi no ensimu pi na obebo nsase na KGC no ono so waye hwan KGC ye Agradaa ni nipa no ne nam a se obi a no kan no hwe Tender TV talking point na omu kudi gidigidi a KGC boni mu ase na bag efri here no so asoso no atoto bag efri sei ene de mu mienu no entale ibiem na ye ma me Agradaa be kasa ye no enam prophet Owusu Bemparh so ne ma KGC so tin no ho efri ne nchen na oba Owusu Bemparh nchen na asem na be kan na opa cha se omo ana wo ne nchen no mo kasetia eye ono no prophet Owusu Bemparh no sankofo ni nyina no ene ne wasa age omo sa e kasetia ono na Agradaa nti wonhwe ne ye na proof na wo no nchen ne chese ode no court ana se mudru court yebe jail no na answer na be hu ne kure na wo nsem ne no yenko se de case kasafa ye start case issue no me da ase ba chende we so me din Dr. Gyasi me che obi bia wo hwe me ewi ase nokure eye ba akopɛ ene me ba ha for enoma bebree mu ene bire enoma bebree mu na me be kasa biem kasa me kasa emanyansafo se me kasa mo muti ayeti bonko so me kasa manyansafo me be kasa biem na me kasa se no kwafo me kasa se obi a me ka no kore me si Ghana ha adifo makukun difo mu obrempon odifo mu kantamanto odifo mu ahuntawu Dr. Isaac Owusu Bemparh papa me bo me mu ase ma o me si nipa bi o ti social media tie asama me kan na ni bire so akana no den so wa wo pe na wonyi ntum no fa be wo so wa wo so wo audacity na wo vim fa be wo so me si asama me kan ma nyansafo me kan ma ti bonko so me si Dr. Isaac Owusu Bemparh me si onyame na afre no Dr. KGC kasa same way because of say emre bi etwa be kasa the same thing last week no say prophet Owusu Bemparh Ghana ha nyame na yi no ama bloggers bi fae ema edane issue foforo ema ejapati mi so be boy kaseti anza de ntina woni ma me Agradaa na ne de wo kanfo prophet Owusu Bemparh ema kodane issue foforo ma ne be dane ntuka gidigidi oni ntina wo kase bo bloggers echi say oni so obi be fa ama asem wo be kan no akodane different but asem no akasa kan oni de ntia wo kasa mpacho me ye ntia nkwa we ne betin nsem na se ye asama me kan mani bi samo me si nipa bi a wo de
Who social media? Sao ya ba, so ya bema. Sao ya blogger, sao ya blogger. Now I know tia Dr. Isaac Owusu Bemparh. Hey, Sheila na so twe ba so. Make a kwase yi betra be kan say me kan semfo. Abo bi be ka say makogi ska tie me nyi ska o me ka no kore. Me say Dr. Isaac Owusu Bemparh papa me bom mu asema o. Blogger bi a oti social media na o mu ho na o dia o gisika na o so ni tie papa no he. Inshallah Sheila. Sheila pa wa oti social media. Bloggers are oti social media mo kan ensamfo pa Dr. Isaac Owusu Bemparh no Sheila. Na papa no on kasa o kasamanfo. Won ko a o komafo. Me se blogger bi a wo social media a wo de o keka nsam. Nsam ehun hia ne nsam a emfata. Ana wo keka. Se Dr. Isaac Owusu Bemparh de metum shame obua. Ame ka cho boa. Papa no onye boni bia. Papa no me di na chi na mabra bo asesa. Me ye change person. Sa otiwa na wo social media na blogger na wo kasa papa no ye ne betum obua. Me ka so we shame on you. Asama enam anase ekofa baaye ne se adkonti ama ni gina so ka wo hwe ne kasa imu a wo ka se Owusu Bemparh prophet Owusu Bemparh any kamafo a ono kamafo ne se for now the camp no and the camp na for now no owo ba onyi nanim camp no for now enti no say mo kasa papa ne de ne beko jail bia no e shame enya no kre wan CPR modin but onim de oka na ansa na meka mo wate ase npa che mbese ye kohwe se video we ba ye ba ne abetoa case de ne so pacho yenkomra wobi ono na tena se na mo so kwa mo sofo na musimudi na chi na onya na adwen so obesua nyansa mo na musimudi na chi no opon nipa na tem didi odidi no opon nipa no otimi goya to the level say wawu ama na deda no amo akasa mo papa no mudi na chi no wo ye saman se ne saman ni so say adakam sa ye de na se fridge mu se ye sie no between mo and amunimu onu krampo no nipa wodi na tem no enya mo ya mo se mo support say nipa no na you people are dragging him to jail mo se mo ya muwa mo dragging to jail because mo ya muwa wo bi odi papa na tem kra na mo se mo nyame no ena mo se mo do no ena mo se mo penasem odi papa ya tem for 5 good years, more than 5 years onu kra na ne ya pra no to tire ball aso a yen yesi yem peno no and na kra mo se mo do no. And I am saying this in authority say mamu nyam adwense sa na ma funu a mo sofo na mudi na chi no why no obefa he will go court free on go free dra if you people care to know on go free dra. Where is your makeup, me wofie? Ye tree makeup or musi makeup. Ye tree makeup, where is your makeup? My makeup is in your mother's room. Go and take it. More. Also for you know 100% is me, o master me, o boss on me. You can't fight me. O boss on me. Because between you and me, me can't talk about. I do everything for you. What must say, including Unkwala Mudi Wachina, Menamahi High Diamond Mutitim, including what body guys or Mudi Wachina, Menamahi High Diamond body guys or Mutitim. It is a Adiachana or dance a woman now bar. Near Bissau say, then I can't talk. We saw Bissua Sachara Fanyame, Messamen Preman and Sachara, Men Preman in Fanyame, and I'm a Sam in Kuala Betsna, Miami Fie, including Miankasa, and I'm a Dina Temudima, Menatemudima, Menatemoa, and I'm a Sansa Facebook, Fosso Mumedima, Menatem, Omudima, Menatemoa, Mehana, Koye, Mehana and Some, Mehana means to be Yanasania me pet. It's now what some Yankasa Salan guard for by 100. Now me to talk to one in Sekai Shaman some. Na me for baba kwa no ne ma me ne ya adwuma oni ma me ne fie na me di omo no ko kire me fie na me ko kunu to ho na me sa ba me fie be pe ba bi tena because me ne ma hye nkoma ma ban na bam o yale
say? Nobody can defeat me. Me ya one man commando. Atiefo anase ahwefo so mahu de ekono aha wanti na ma ono so gina so e kasa no nti ye nche hon bese ye hwe na ebo video no so na mote ensam no mu ye ekodi Elipa bade ala papa na enfa ntum what you say hey bloggers na mo ti social media mo keka papa no so mo nyina mo ya mmoa mo ya nkwasiafo a mo nya dwen obi on ti social media kasetia Dr. Isaac Osu Bemparh me say we shame na me go blogger bi o say Dr. Isaac Osu Bemparh ye de batum me ni wanum ye de papa batum me ni wanum tanguso me ni wanum tanguso we tenche beka say na sas mo kan o kan say blogger I want me see ni pinti na video say beka say o mi enu no say we su de no wan sipi but odane no enti we su ka say no so intumi sipi ono so dane no but as a woman no ensem wo ha we ntumi nkofa mba because we dim say so be ka we ya ensem a we be page aba no ano de sanso na we sunim say so be ka we ya ensem a we be page aba no ano de nti woman no obi antumi ntake ne yonko nti ye nto aso ne ehu de ekosi wow sha masa sister wi ase no kra ba kope me me sia papa no ha bia tomso mabra bo asesa my change person. See, I'm your bloggers now. Oh, your blogger, Juma. I see your blogger, Juma. And Kodisika, I'm a social media. I'm a Cassantia Dr. Isaac Osu Bemparh. I swear. I'm a Jessica, I'm a social media. I'm a Cassantia Dr. Isaac Osu Bemparh. Now, me can't create. Because you be a one year dream. Obi enye nse ni trim e be ka se Gyasi Obofour be papa o pesika oboa enye sika no kura ba akopɛ bisi bisi apa no ma babra bo asesa ma ni pa foforo na me ka sei Ajapa TV fo mo minister Jude mo ba fa be kan kwase asem o jam ne nkrofo ba be fa be kan mo asem afa ho na mo dia me twa mo sha me fa me kam mo asem na kam bate mo bate ye be si Ghana ha kam mo so me ka kire mo no kan nsema me ka fa mo no kam no mo kra hwa chak ye nsroshi o ye bu ade pa respect ade ye nsroshi tinipa bi a ote ho na o de o say me be fa Gyasi video abeka nkwase asem afa ho no ha don't dare me, don't push me. Because all pushing me, I'm not digging. Me, who pushing me, I'm not digging. I swear. Me, who pushing me, I'm not digging. Because me, I don't fear nothing. I'm not funny. Me damage them dada. Me damage below me slow can. What you say? So your blogger now to social media. Now they all move. Only say baby, I make a coin. No me badam so no overcast Dr. Isaac Osu Bemparh. No me badam so ha. What we no. Any satrayo we any stop we over bro we ase a obede pa se si ameka say enipa bi bro social media enipa bi bro ni fie obegina monte ano osere ha argote Owusu say enipa bi bre ana say enipa bi bre wo social media na obre ofie no ba social media na osere ne say ya ma me Agradaa nam say omo blocking sika gare ni ade no nyuma mu kofom kakra sebi ai but nkonfo hunu ayi secret na ye twa hunu fonyini bi di ayemfo a kire Ghana fo a eye ne workers mebere afiri ho eye ntokwasem bibire na gya ba fie kakra eye sikasem hu issue na aze maame no ntumi emma out na oda so gina so se o sika but enye sa enti na oka se enipa bi bere e na wo firi ho no ogina ho ka nzemmi se eye bo video tuni na wo ka se maame no enhwe e wo sikasem no enti no okona ni mu abrabom because sika ode be ma no is enough no ho no kofo ni se o sika oro so wabusunya esu na bia na ekom de no hyepe kwa enti na wo se ofiri ho e betre fie be ye okay no ye nadwuma not one herbal shop so my ni sa interview no ho dada enti na odi se ofiri ho na se wo ka se nipa bi bre ampa
Ema me Agradaa nansen ya oba ya oba outa obi show say wakone na bi ho be kire ye e be yese me na nani na ni die ase opese o magana fo hu se oda so gina ba bi o gina na bat case person o kire say nenyomo mu aba fam enti se fresh ni bi enti me ento aso o bre fucking o bre nyamini pa na wasoli etia ni nyamini pa na nyanyo ntoko yi why gina ye o toko na okono gina ye o hwe bibi ye o Bible say no kura ne ka etin beto kan ma fa hodie no kura ne boatin at opatu eto a unyankwa maka no kura na kirew di fa o wa fa na sisa fa na sisa what you say fa na sisa ti wusu no hu se wusu ha fa na sisa o ko fa na sisa wati onutini bitu nyibo sisa ma brabo mami o ma brabo dwama mafu sachira makuma mami oh kacha wale so sachira wakuma no baby e ko na e do ko so hem change your character, change your attitude. Dear Casey Canning na Kusia and say, and your mamma buffum, do any pa, not any mamma for ma. I was so more with Juma dear no be a buffum. Look, I say rushing life. And we come as Cafubri. We were our Bob Brana Sika Semba for ma. Na send the business no, and maybe I found say what day 100 million fansa in a year a Juma, none your maba for ma. Instead of say, or cool low cost no, now the budget away. Bia 10 million for week and as if I say 10 million for day. Instead of say, Baba form in life no. Now what a thing in your muscle. Now need pay Baba form no. Now still now that's what Gina. And who corner so say first they know Gina. So you want to say you a basana na a side who crop a sumini more because when you accept it say when your mother form. But what I say, one accept on your mother first, and now that's so but at the moment when you buy house now, Jude make off from I was saying, Jim and now so back. Satan no usika da hono betuma busika no ban. No what did in kakran was going with Owusa, or moko from to change your mobile schools. And me nyansa and just say a young coffo or man for the a change nyansa what you about from one dinasa. Mama ya brado. Me son no crab for Dr. Isaac Osu Bemparh. Me see nyame na afre no we nyame nipa odofo nyame afre no chani subscribe very wati na nipa ho bebrebe sema e de brew na no odin subscribe na share na mia all no so wati ase ye de no ma be brew more ye de nsem be brew because ye won nsem pa ye won nsem no ye obi a ye sheda hwe ade wo akire asanye pinchen na de no cross ye be ka de entro so ye be yafim na no cross na make cho say Dr. Isaac Obofour Bemparh the nation prophet bam oye one nyame nsa won so pa na adom no won so papa no me pen no wa mama ye sisafo pa di for now no be say ma obi an say udi sia ye be twa utiema ye be tiema gu so otu ye be to Masha, sister, you slow bia. Ya kanu kure no. Opa memfa. What you say? Na mi show bia ba chandi so. Say wa subscribe no wa share. Na asema make wetie na futupam na empuntu aba ho. Anti message say I subscribe my na. Ya de nyoma foforo betum na. Ya se nyoma foforo kura agu akwan mu kura na ebi atwuma mentwe. Aye bono Jude TV so ebi so say call normal TV station tie twa no ho na ne dia ba but o mi nyamfa TV ni din into dasa ai ti eba TV screen tie na ye twa ne dia ba ha na dasa be yi say aboche phone so be hu de ekọ ti me mesem se mo nko so na mo subscribe Jude TV mami na mo share programs mai pani e kwa to fo mami de bebrem why manya kasemi me gina me nem se be fa news no obi pa o mo hwe me ba be kire nsem ni
cause social media hɔ na meda ɛyɛ m'adwuma a meyɛ no. Thanks for watching and please don't forget to subscribe and share for more news updates.